thil mak Chhuichhuah theilo thil mak Chhuichhuah theilo Yonaguni monument theih Japanese underwater pyramid ti ani boka chuti rualin Japanese Atlantis ti tepo anom Yonaguni luipui monga minung te kutsuak man-made structure ni tak mania hemuni Japan rama Ryukyu Island chimtop lama mani hemuna thil mak mai hi minung te kutsuak ani ti le khovel pian ken ani ti inhial na po anasa thin leya chuwang son hemun hi Japanese son Yonaguni Island submarine ruins ti in ansoi mai thin ani Yonaguni luipui shul hi sangakol tak mai hammerhead sak tam na mun nania kumsang hazakwa somriat pasadi khan Yonaguni Cho Tourism Association Director Kihachiro Aratake chuan sak sevel thir theina tur mun rem chang azonga chutia zonna lama chuan luipui manga mishing thil siam omang tak chu azuk mu chuak tani chumi nu reilote a University of the UK sa scientist rualte Masaki Kimura chuan hawin thilmak mu chhuat thar chu awat lo tani ale lama chuan he luipui shul tui hi a khau lena a tuilut mi tenan ngai na hleya lo bera an nei thin bokani kumsanga zakwa somko pasari khan Japanese industrialist Yaso Watanabe chuan expedition a sponsora chuta member te chu writers pani John Anthony Wesley Graham Hancock te photographer Santa Faya te geologist Robert Scott Stele tuilut mi tlema zong te instructor te channel 4 le Discovery channel lama video thala tu tenni Yonaguni monument hi sandstones le mudstone satanga lower Miocene hunlai in siam khan in an ngaya early Miocene chu Miocene epoch hunlaya stage 2 a 10 akuitanian le Mardigalian stage khania ku million somni liam ta mi khan in an ngai ni chu alan dan chu rectangular hania fitza somthum vela hlai fit somkwa vela sang ni in achip sang lai ber chu sea level atanga hnuailam fit som paru vela mani Heston Formation hazir chiang tu jingami Boston University a geologist Robert Scott Swan natural formation ani thaiatia natural formation chu mishing nan siam dang lam ta ni in angai ani tin Yonaguni hi lirnging zone mania lirnging in sulai lungchu a soi thina kumtama ve nu chuan hetiang pianze hian alo dang lam ta ni in Robert chuan angai ni Yonaguni monument ming putchan ber Yonaguni chu ancient stone working tradition omna thier karania Yonaguni chu Yama Island zinga pakhat ani Yonaguni thier kar hi square kilometer somni pani point pariata zawania mishing sanga sa sari vel han sengani chubaka abulloka Ryukyu Island a tepo tom sang le stone vessels semu ani bok tin small camp pottery stone tools le large fireplace te chu Yonaguni mu ani boka chung hun lai chu BCE sangni zanga vel ni anga yani chutingan thil mu chu sang atang chuan ngai dan siamin archaeologist Richard J Pearson chuan community lian lote te han ni hloma Khaston monument stroll taksiam tu te kha anni mel tlat lo ni atini Yonaguni monument pian manga chuan flat parallel face soft edge megaliths round holes le right angles di klap te omnula wangin mishing siam nge nia rin na anasa hle ni Kimura phei chuan ramsa le mishing lem ni om tak tak inker le inziak a munual maya sakor lem ni om tak sign a muboka chung sign te chu ama ngai dana tang chuan kaida ho nam tong ziak dan te po a ang hle ni monument sira moi mai ang tak po a om ni in mi then khatin an soya Kimura chuan Yonaguni monument chu alo bera kumsing khat vela upato ni in angaya chuti lai chuan tuina la chim pil lova tui chunga tui ai sanga alom ti chu arin danani ansa zo nu in tectonic activity chuan ain nga na leilung ati cheta wangin tuya chuan apil thatani chubaka Kimura chuan Yonaguni monument omna hun vel hi medical loss continent
mu omna kha ani aring de rum bokani mishing sul nu nge nianga natural formation zo kang ti hi soifia a har hlea masa mishing kut chuak ani melviawin a hriat ve thungani the Marfa lights su Marfa ghost lights ti po in soi anoma Texas Marfa chaklama om mitchell fleta US root somluk pasari bula mu thinani chutianga eng lights thlok mutu te chuan paranormal phenomena lam thila an ngaya ghost UFO le will o the whips ten in and ring bertrin masa scientific research satang chuan ramkang eng le motor headlight ina boruak a reflect vel mai ni in thuthluk na siam ani ta thungani Judith Bruski saidan chuan Marfa lights si mingshang shangin an soya ghost lights were lights mystery lights le sinati lights si te in an soi ve bok thin heng englo chuak thin te hi an thlir thin a mun ber chu highway 90 atangin ania chulai mun chu Marfa tanga chaklam mel ko vela hlani masa lights thlok thin chu range lights le automobile headlights en a reflect mai ani lo ti ero a thlovel dana a hriat thei tlat sini tin a changin a om na nga ya chuan a thlok ding de oran thina a enga dim viawa a chang lain a enga na sa le bok thin a changin a thlok kwal vaka eng chu mun ni in then phokin a in zom le ta thin bokani light colors chu a eng le ser thlum rong lam ani de utlang pui thina masa heng color a hring a pawl le a sena eng te po mu ani vele thin bokani tin Marfa mystery light MLS hi huanchung zona a thlok ngun de bertrin Marfa light chanchin tlang sar masak vel chu Coronet magazine issue July sang hazakwa somnga pasari khania Marfa light hi kumsang hazaria somriat panga khan zole any te po in an lo mu to boka chu an thil mu maktak chu Cecilia Thompson le khabu History of Marfa and Presidio County, Texas, 1935 to 1940-60 alang tanghengeni. Kumsang ni pariat po khan mu anile boka. Chhuichhuah turatan monitoring stations te po kumsang ni pathum dai to khan bun alo ni toni. May sang ni pariat khan zan som ni chung zet Marfa lai chu anlo chik chiang ve to a. Texas State University scientist en spectroscopic equipment mangin Marfa lights viewing station atangin light clock vel chu an clear ve ta light clock tam tak an hmufua an record ngal zela tam tak chu khoi tang lo kal nge ti an hriat thei bik lo rualin an thil mu then khat te ero chu thil dang vaka ni lova an zil chian na equipment data tang le light set vel da na tang an chut in automobile headlight le mai al eng reflect vel mai ni in thuthluk na an siam tani the last University of Texas Society of Physics Students satanga group chuan me sang ni pali kha nili chung investigation an vanaya chuta chon light thok chiang zo ka mu theinan le zir chianan traffic volume monitoring equipment video cameras binocular le chase cars te an mangani chutan report siam chu US route 67 vehicle traffic frequency chu 8 mil lea light set vel dan chu ngil taka thlok ania chu tiang chi chun US 67 po angil ani chu wangin automobile headlight reflect wangin light thlok ang an musat lia mai ni in thuthluk nan siam tani tin kumsaka zuwa somluk panga a Southwestern Missouri Spooklight Investigation nen po khan tunan sui dan hi ai inang chi abokani han soi bel le ta deulekila Marfa light view park hi US route 90 tanga chim lama omania chu Marfa tanga chaklam kilometer som palia hlani chulai mun chu Marfa army airfield omna site ania kumsanga zakwa somli pani tanga li sari chu ngot po khan thoktu sang tam tak an om manani chu wangson he mun lun tak hi kumtam tak chung chu regional airport atan an lo mang to thina daily airline service thlengin ombok Marfa light shil fiana tambera chuan boruak lum le vot in kara temperature in her dangwam na sataka wanga khomu dan dik lo wang ani de ubera ma se chutime ol sam le simple chuan a shil fia chi lem lo theina lai po oma mitam takin light thlok an mu fo le a thlo dan po maksak tak tak ten ni hloma wangin zirchen tu te mu dan nen a in person angreng viau maya
thil mak chui chian har sa tak le bel chian har ve tak po ni in alang ani.